ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟꯗꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟ ꯀꯨꯀꯤ militant asiga government India ga lenerba sudo scrap tawbiyoba sudo scrap hek tawgir makai violence dum chathagane ba karigino haibda sudo na maram oidana Assam Rifle khangde Indian Army khangde India gi any security force pumna makse kuki militant jinga kaishu to bungam de kuki militant no maina ka pasu kuki militant mai te de bomb thadar ju makoi yengdana leyaba maram di su na ne akoi di India government akoi da kind of authority pi de yengu lep jodu na ne ba ai ba adu na tro ngasi je makoi ni yeng le je du na tro aduna su do he lok thok makai akoi kano je akoi gi Manipur violence su le violence lore makoi ngarang da lakuni makoi kuki jinje 1800 19th century lakuni makoi ne ekta Manipur laga makoi independent state tan ba haje akoi ne kayum ju sungyang adum te ba madu tali se kanana talali su kangbu ga manaraga moi politician narco terrorism gi paisa duna makoi amato na tor ko ne ba asigi wafam je hayeng supreme court khana matam da koi gi side gi di su le phan biu su le pa ba di su scrap to biu su scrap to ba akoi da lan to ri ba kuki jinning do makoi du masana di sam to ri makoi kai su to madu da normal se anjale na normal anjale da koi tom to ko to ne ba koi tom to ko to ne ba di ngasi phawa maitei jingna sahi tara he na koi na tan du lak ba schedule tribe have se ngasi status se koi tangai phada bane ngasi aji ngasi gi platform ja haijauge ngasi mak leiriba Manipur sida mitei ye second class citizen ni aikoi rightful citizen ate aikoi na sahi lising mga taruk ngak sendana Manipur na ngasi matam du Manipur gam ngasi Manipur ko Manipur se aikoi iram ni di har ngasi Manipur gi sam thopgi manga gakta ne ba koi na lei phangi se ate di amata natra bane ba ngarang da lakpa kuki chin jingdo na masi Manipur gi sam gi manung da nifu yang kai kanjan gra bane ba yumu aikoi tala bane yong na mabu tan ba du oi bane ba sium phim se kai na thol na se ST gi provision du na ne ba adu aikoi ju aikoi ni taseng badi kuki chin jing di ST oi ba su ya de India gi constitution India gi law gi matung ina scheduled tribe oi ba ha ba se indigenous people native indigenous people oi ge do ne ba lai ho mi no ge do ne ba ma khoi di ngarang da lak 18th century lak puni ha di British ki kan khoi gi record se yauri koi chadal gumba loi ni yauri kamai to na moi immigrant sing ST da lai mi no jang pham ne ba thang na ba changi ST da la hen ba yaro ST da da gi ma khoi maming lok thok ka do ne ju wall mai te council la tha manga to ki mamang da prime minister ko ijagre madui matung da ju koi madu ma khoi ji kamai to na legally ju moi bo ST gi kano di si lok thok ka da gi ha hona jari kan hona ri hoji phawa aduga hoji lai films di mitai da akoi na hoji Manipur da akoi gi chief minister honorable CM na panga ngang ba do ngang ja junu ai di mana ngang do value yaw da bani ILP na mai ka kan ba ya ban te ILP na NRC na mai kan ba ya ban te NRC ILP na mai sugan ka loya ba ai ha constitution gi Indian constitutional process da audagi India gi political process da fadana study to jar pe student amani ai hang na khangba mitai gumba indigenous hoiba yam pikpa community new akoi missing gi lak tara mari manga na asem asumba akoi community je kan gi hargadi India gi constitution gi karigumba provision amatana India loi provision amatana kan manga moi ST gaktana kan manga ne adna ST haiba se ngasi akoi na second class citizen hoiba ai sama gi state ta akoi na ai sama gi state of rifle sin oi phangdri se mase phangan na bagi damukta sung thin da na hojik chaliba parliament sigi manungda prime minister Sri Modi ji home minister Sri Amit Shah ji na madi khangbiraga mitei jingje ST je scheduled tribe mitei jingje ST gi list ta scheduled tribe da yamna thuna mak sung thin miko ma thin da hapchan biu sine